Adikesia radia ya mameno adofonom ebro majeneso miniano meso mi bo mi wona dikitwebi enyeme nanke fatami aduwe di enyeme nanke semi ewumo bro ne nyame ehumi eina ye abrenyina adikesia radia ya mameno adofonom ebro majeneso miniano meso mi bo mi wona dikitwebi enyame nanke fatami aduwe di enyeme nanke semi ewumo bro ne nyame ehumi eina ye abrenyina adofonom mitna siko jinjia brabo infiti ase apadia adofunu nenke semisu eseme mena tuobi bisi eduane papa ben enkwan papa ben ne dabre papa ben ba adum ne fisra bedumi eina ye abrenyina die wiasi bunu kwasi ade no eno dia shenya nsamfu eniwo eni amana nke wiasi mu no nyame dia sheni wo eni monyamo eyemfu obibo oyeni biba obroni pamba adum ne fisra bedumi eina ye abrenyina die wiasi bunu kwasi ade no eno dia shenya nsamfu eniwo wate eni amana nke wiasi mu no nyame dia sheni wo eni monyamo eyemfu obibo oyeni biba obroni pamba adum de fistra bedumi meina ye abrenyina momo amena onyame ayebio nyame ayebio nyame ayebi onyame ayebi meina ye abrenyina enti akaka krebi na radia pejani so odi mrikumebi ebeseni weni monya amani ebieni webeka ni paso oha obieni wa eni ewiyo odi mrikumebi na washeni dieni monya amani ebieni webeka ni paso oha obieni wa eni ewiyo odi mrikumebi na washeni dieni monya enti enhawo entiti enhawo bebre bonifo na kwan siniye obonifo wodi akoko samo erindu dabi na wojawo nyina gusesra mawo na wekisa semre mumono wate odi ebato nyankopon wo minia tina sasiso dunukre na ya di trini abribia no di mikumebi na wa sheni vieni chakwaya Joseph fastu piafiasi na chakwaya nyankopon namsuyino sana ni da suonyi na sa ohini yira wase wode wonsaka no ebetumi abase sabre nu na menim gwase kesie bi ni oyi Joseph friend mgwasi emuno obeshe ni dieni monya entitio akakakra akadiesa akamikumebi onamkwan kitwe biso ebeshe ni weni monya amani ebieni webeka ni paso obieni wa eni ewiyo no dimikumebi na washeni dieni monya amani ebieni webeka ni paso obieni wa eni ewiyo no dimikumebi na washeni dieni monya shakwaya Joseph asu yefiase na shakwaya nyankopon namsuyino sana ni da suonyi na sa oyini yire wase wode wonsaka no ebetumi abase sabre no na menim wase kesie be
no yi Joseph ya ni mbwasie mu no obehye ni die no entitio akakakra akadiesha akamrikume onam kwan kitu abiso ebehye ni die ni monya amani ebi ani wa beka ni paso obi ani wa eni ewiyo no di mrikume bi na wa she ni die. My dear brother in the Lord, maybe you're going through some trials and it seems like God is very far away. You have fasted, you have prayed, but it seems the more you pray and the more your problems multiply for you, and you don't know what to do. But I have some news for you, that this God that we serve, He never lies, He never fails. He sees what you cannot see, He knows what you do not know, and He says His plans for you and for the future. Minianumu e Christo mu sorry be to wa na eye wo se onyame ni wafa kontri ni mpaibo na so dodo awo bompai no na wo ha ne so hwe no ya do so pa na wo hu dia wo famfa Yen wasutie masemi oyi kasia ya somno die oye no kwafu nyame ohu dia wuntumi wu oye twedi ampo nyame waya shishe die mawu ebe ma wasitna pa enunti so ni muye Emo bon sam dadao Efri se nyame dowo Na opedi eye mawo Enti so ni muye Emo bon sam dadao Efri se nyame dowo Na opedi eye mawo From every land, and we cannot understand all the way that God will lead us to thy blessed promised land. He will guide us with His hand, and we follow till we die. But one thing I know for sure. When He promise you do, so don't you lose or don't you fail, for your miracles on the way. So hold